Apo ho, hanyo unay ipapautang da ditala ko yu, tadi kain tugat di mabangkra. Tua malipatan, tanagat ito pilistahan. Amin ang nakasapulan, ingkaalan nito'y tindaan. Naglaing kipalabram, ay nagsamit iti saritan. Intunok wanjak na puutan, nanayon ang pilistaan. Kinse. Senasyon no katapusan, iti karing ngayong kabayadan. Pinagbalin nagpay atungang, awam iti pagupublaan. Ang iyang kaputa karuba ka, panagtalik intet tuken ka. Di dakis na no pasyarin ka, glemeng ka di kan makita. Ayan. Oh, hinay-hinay ako, di ba nagpautang? Tanong ko naman bangkra. Tunggala singilan ka, si kapayan tiyak daganas na. Bumakaw ka, makaluksaw ka, unang pagbayad kang tulad ka. Luwag sabat na pwede kang sana, lay tama kang mawan nakita na. Tindaag ket awan karkargana, agbayad ka kung man karuba. Happy birthday, Ente. Apo, thank you very much. Apo, tamanti cake meal talang urut pasarabo min. Apo, nagsayaan nga talaga dilubong. Thank you very Thank you much. so much, Auntie Nelly Mariano. Kapsat Nelly Mariano of Hong Kong. Ikan tua malipatan, sikat ng bangkrap to'y tindaan. Lumakadiskir tapay ti kwartam, sa balim at ti pagkatangam. Pimanta siya ti katatangaan, tanagtalekag ti mangutang. Damagkupay ing kanapindan, diyak lawlaw at tindaan. Padik mabasa balong lyrics na. Nagadutik pagpagkakita kang tam nga tintaan. Tunggala singiran ka, si kapayan tit daganas na. Bumukaw ken makaluksaw ka, unang magbayad kang tulad ka. Luwag sabat na pwede kalsada, day tamat ang mawan nakita na. Tindaket awan karkargana, agbayad ka kung man karuba. Apo, Ate yan ka. nagriga mo ka ngagpautang. Kasla ka lang nakadadakis mo ko ha. Huwag gano'n, ha? Itin mo lang na. Ingga na adda. Tunggala singiran ka, si kabayan di daganas na. Bumukaw ken makaluksaw ka, unang magbayad kang tulad ka. Luwag sabat na pwede kalsada, day tamat ang mawan nakita na. Indakit awan karkargana, agbayad ka kung man karuba.
Asin suka kada paminta, bagoong pay pati mantika, tinapay payles kendelata, basta ada itet kukenka. Tilaeng daw tawat ko, matek kita may ibayad mo, tapno mabiyag tayo negosyo at tanto man ti mautang mo. Tapno mabiyag tayo negosyo at tanto man ti mautang mo. Aha, dahil nga sunata po nga tindaan ket nabayag ni nga kinansyon. Idinay-record men, that's it. Ket nakalkal ko ti lyrics sa di kalman ko nakapo. Mayat sa nga kansyonan tada ito, ita makapud no unay itibiyag ni Ilocano. Aglalo kada kita tindaan na amot na po, ipigsayo kat volume data radio tayo nagitiya. Karo kayo ang agbaybayan kat mapasagitan baring laang no mga riknada. O, di ba di? Anak mo ti kasar ni Mati Marinette? Yes, of course, ni Marinette nga. Ating JM, pakitel Ninong June, I just wanna greet and congratulate all the LGU Ramon players for the third win yesterday and also for the never-ending support of Ninang Lani Salcedo, Ninang Georgie Honorio, SBK Esteban, and of course our very own Mayor Jesus D. Ladaran. We did it again and we will always make it happen. And also want to greet Tamburog and Juarizo family of Plaridel, Santiago City. Thank you so much and God bless for Decade Duo. Oh, thank you very much, Kumarinette. Kita po, di ka una agbilbilag, kadida kang tumalasinan. Anyway, talaga nga naglaing ka nga talaga nga bumaot iti bola. Nga mata lang nga ta bola, ti volleyball, ti paglaing ang manako. Just kidding! Okay, kung namin nga rin more power iti kalagiti players, iti volleyball, iti LGU Ramon. Kat kung nanapay ni Kausat Ella, iti Hong Kong. Ading naimbagngal daw mo, pagritman ni Ate Emily niya daw nga nag-birthday. Thank you, ading pakisagot man tayo kanta nga Kas Makitam. Oh, from Ate Ella of Hong Kong, FDD Hong Kong chapter. Pautang man ti kape, Manong June, kuna na ni Jesse Dulay dito Facebook Live. Good afternoon po mga idol, pabati naman po ang Baltazar Bermudez at Flete family. God bless po mga idol, kapaikat kayo tibannog Ken Homesick from Hong Kong po, from Judith Baltazar. Thank you so much. Nga ro, ito request ni ading Ella. Kas makita bayati natin nata kas makita adung naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal na isa ikay papanang tipod mo nga ayat kas makita kas makita nakapinpintas kalaka kas makita agmauyong agpailakin ka kas makita ni patay at magsinga di kay papanan tipot mo nga ayat kas makita at labas man ti atong atawin awan iti dwa-dwa aliyawen ta ken mas daaw ti balay kita adwa dumteng amay libro
tapno maamwanda tipudno nga aya kalyawan na ta. Ako mo dawat kami ti dispensa kada kiti iso amin na mga text messages. Wan ako. Mati may kabailan nga mabasa amin nagado dito text line tayo. Dito Facebook Live. Ito messenger ko. Ito personal number ko. Nagado unay and thank you very much for that. Dumteng amay librot istoyata tapno maamwanda tipudno nga aya kalyawan na ta. Tapno maamwanda tipudno nga aya kalyawan na ta. Ikanta mga artikong daway dahil nga text messages balo nga nag-text ito ay 0915-071-3686. Anak ko nana. Naimbangal daw yung amin kablak man dagiti family Orcaz, family Giyang, family Bluza, family Kabuni Talia, coming from your beloved listener. Joy, pa-request man jay manong pa-request man manong kung nagayam jay basol ko kaday. Agiyaman from 655. Naimbagngal daw manong Jun ken John Mark kablawak man tinaragsak nga panagkasanga iton bigat tay anak ko Johnson Paul Lintao Beatisula from Mama Kathy Beatisula of Glorieta Subdivision Dubinon West Santiago City. And Joy Agbalsa says here, naimbanggal daw yung karuba. Naka-tune in kami ngayon dito sa Cordon. Kablaawa man aming nga taga San Juan Cordon. Candida Jones, Isabella, especially LSJ Patch 1991 request song. Dito din na maawa nagbasula. Talagang favorite na. Nga nag-birthday Ili Kalman. Thank you for the kedua more power to your program. Once again from Joy Agbalsa. Manong June, kablawak man ni katugangak ni Iladio Lubong. Ken ni bagat ko nga ni Marites Valdez nga dati trangkaso da ne ken paplayman jay diskumpiado agyaman ak manong June, it's me RC Valdez. Ay so tinay di ba agpalsa yeah nag-text and then of course napumpay nag-message kanya and naimbanggal daw ti Domingo yung karubang mayat nga talaga ti sa miweng yung adung dunggan. Request ka man jay scooter. Ay, nalpas na tayo. Karuba. God bless. Agyaman na Karuba. Naimbangal daw mga sir. Kablak man ni Mamak nagdingdingag kanya yon ni Mamak Rose by Mard Dave from Cordon. Salamat po. And of course, iti mo ding mensahes. Good PM po mga kuya. Nagpipintas dagiti kan tayo kat malipatan dagiti problema. Kuya, kantanya man jay Ilocano ti Dance with My Father. Salamat kuya. It's me, Bakekang from the Phone Kirino. Okay, so that's it. Iti mo nang ambasad iti programa may karuba. Kat agsubli kaming road. Kalpasan, ti sumag mo nga. Kanito.